Elliot number 4. Omuzaano gukirwe nkuyanje abahagizi bingi abakiracire cya Bugamba kurorera. Vision group bajya gutumura kuturabyaho mpira yabasha kuba nateka ho header. Vision group no mpira yabashara. Vision group no mpira. Vision group bashara. Omuzaano gwereza kutandika abahagizi ba Rwampara nbo babandize kuteba gooro omuchweka cyo kubanza. Omuchweka cya kabiri aba Radio West na TV West bagumize mukora kubi omukisenge ekira ba Rwampara mani okuteba gooro ya kabiri kandi age etebwa Omuzaano wabo Kasimo Luyimbazi Omuzaano nko kwa aha gooro ibiri aharubusha. Rwampara mukatwenda baba inja kutwaramu abana bine talents gendere kimwe mfufa gendere kimwe nkayi abeshongozi abona abatandikire bakirebere ebyo bikiryawo timu ya Agacencwire FC esingira ba Fort Potro boda agori 3 aryemwe. Omuzaano gwa round ya nkaga nino mu mpaka za Uganda Cup oguzanirwe Achai Buhinga. Norman Ojik, Moses Olilo hamwe na Frank Sebufu no batebere gooro za Agacencwire zwerire kurabaho okuza mu round ya 3-2. This is a good start. We shall build on this. Winning convincingly is not easy. We played a very good football. We got the result, though it wasn't on our side, but next time we shall make it. Omuhanji Elliot number 4. Omuzaano